Pozdrav svima, u ovom videu vam želim pokazati koliko je jednostavno potegnut silikon po ćoškovima između cokla i pločica ili po rubovima ako se radi o kupaonici. Ja to radim prstom, ali s obzirom da kolega rekao da on nema oblik prsta kao ja i da ne može, onda postoji način, vjerojatno i vi, neki od vas imate deblje prste, tanje, nebitno. Možete koristiti vrlo jednostavan, odnosno skoro besplatan alat da možete lijepo formirati fugu u ćošku. Za ovo će nam trebati jedan obični štapić od sladoleda, može snjeguljica, nebitno, može i štapić za miješanje kave iz automata, ovo je konkretno štapić. Treba nam silikon i pištolj, papirnati ručnik, neka posudica s vodom da tresete višak silikona u nju i jedna šprica sa deterđentom za suđe, tekućim sapuna, malo stavite u vodu ili slično. Odrežete ne preširoki kut na kartuši, da vam ne trošite previše silikona, osim ako imate veliku rupu za popuniti, onda morate više odrezati. Ja ću koristiti ovakav rez. I šta radite? Jednostavno potegnete silikon po rubu. Evo, potegnete silikon između cokla i pločice ili u kutu, tako da vam primi se silikon i za gornju i za donju pločicu. Evo, ja sad neću ući dalje, čisto da vam pokažem. Uzmete ovu špricu sa tekućinom i pošpricate, ali ne špricati preko, nego ste nanijeli silikon jer vam se više neće primiti. Jedno 20 cm do, pošpricate, uzmete ovaj štapić, namočite ga malo u vodi i potegnete po rubu. Ok? Evo ga, utresete u vodi i to je to. Malo brišete, ponovo namočite i možete ponoviti radnju. Ja volim nakon što sam ovo odradio svejedno malo proći prstom, meni je prst zakon da još malo isformiram fugu. Evo, vrlo jednostavno, a fuga izgleda savršeno, da vam pokažem. Evo vidite. To je to. Vidimo se u nekom drugom videu. Najvjerojatnije video kako obzidati kadu za kupanje. Pa se vidimo. Pozdrav, bok!